Ndagusuhuje cyane muntu wahisemo gukora subscribe kuri iyi channel, ndagira ngo umenyeshe yuko utahombye. Uri ahantu heza ho kuba uri. Murabizi rero najyaga mbagezaho amasomo ya gitari abantu mukurikirana, ariko uyu munsi nifuje yuko natangira kujya mbagezaho n'amasomo ya piano kandi step by step, kugira ngo umunsi wageze ahantu bakubwira bati nyabuna nta kintu waba uzi kuri iyi instrument utazahasebera. Ndagira ngo ubwire yuko tugiye kwigana piano rwose intambwe ku yindi, kandi ukazagera ahantu nkaho ukahikura. Uyu munsi rero tugiye gutangirira ku isomo rya mbere, tugiye kwigana urufunguzo rwa do. Noneho rero ariko mbere yuko turwiga kanze mbereke gato, ubundi do ni iyi. Do ni iyi. Iyi ni do diyeze, iyi ni re, iyi ni re diyeze, iyi ni mi, iyi ni fa. Mi nta diyeze igira, ubwo fa nayo nta bemol igira. Iyi niba ari fa, baratubwira ngo ubundi diyeze ni igice cy'inota gikurikira iryo nota. Mu by'ukuri niba ari iya ari do, iya akaba ari re, iri nota ririmo hagati, uramutse uri gucuranga ukurikiranya amanota yose nta na rimwe utaruka. Iri nota ririmo hagati ntago mu by'ukuri ari re niba ari do. Iyi si do kandi si na re, ubwo bivuze ngo iri nota, iyi ni do, iyi ikaba diyeze yaryo, ikaba diyeze ya do. Ishobora no kuba bemoro y'iryaribanjirije. Ati gute? Nota diyeze ni igice cy'inota gikurikira iryo nota, naho bemoro ni igice cy'inota kibanziriza iryo nota. Niba tuvuge iyi ari re, iyi ikaba ari, iyi niba ari re, ubwo iyi ni re bemoro, kubera ko si re kandi si na do. Ni ukuvuga ngo iri nota rishobora kuba diyeze ya do rikaba na bemoro ya re. Ukaba nizere ko mukumvisha. Turamutse duhereye hano, iyi ni do, iyi ni do diyeze, iyi ni re, iyi ni re diyeze, iyi ni mi, iyi ni fa. Kubera yuko mi nta diyeze igira, ubwo na fa nayo nta bemol igira. Iyi niba ari fa, iyi ni fa diyeze, iyi ni sol, iyi ni sol diyeze, iyi ni ra, iyi ni ra diyeze, iyi ni si, iyi ni do. Si nta diyeze igira, mu gihe nanone do nta bemoro igira. Niduhera hano, niduhera hano, iyi ni do, si bemoro, ra bemoro, kuko nababwiye yuko bemoro ari igice cy'inota kibanziriza iryo nota. Ra bemoro, sol bemoro, fa, mi bemoro, re bemoro, do. Tumaze kubona yuko inota rishobora kuba diyeze ya rimwe ikaba bemoro y'irindi. Aho kantu tukavuyeho, twagiye do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Aka kitozo niko tugiye gutangira dukora. Do re mi, urabanza intoki eshatu, re mi, uhita ucisha munsi gutya kugira ngo uhite uzana igikumwe utangire. Ufate fa, sol, la, si, do. Uherutse intoki zuzuranye n'amanota yose y'inyuma uko ari 5 n'amanota 5. Utangirana 3 z'imbere tunyuza munsi. Yes. Ubwo no kugaruka 5 nizishira uhita uzana urunguru bajya rwita musumba zose. Urumva uraherutsa 3. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Okay, ako kantu tukavuyeho.
wikoresha ako kitozo cyane kugira ngo dukomezanye andi masomo asigaye kandi udasigara. Noneho rero nitumara gusoza ako kitozo ndagira ngo mumenyeshe yuko kuva kuri do kugera kuri si, sibyo? Nituva kuri do tukagera kuri si turaba dusoje octave ya mbere. Kuva kuri do kugera hano do re mi fa sol la si. Nidutangira do re mi fa sol la si do re mi fa sol la. Okay. Octave no kuva kuri do kugera ku yindi do iba ari octave ya mbere. Nanone kuva kuri do kugera ku yindi do iba ari octave ya kabiri. Octave ni uburyo nyine inota uburyo ugenda uzamuka, ariko atari uko uhinduye imfunguzo, ahubwo ari uko inota rigenda riba high cyangwa riba low, bitewe niba uri kuva hejuru umanuka cyangwa se niba uri kuva hasi uzamuka. Okay. None rero ngiye kubereka ibanga ryo kugira ngo umenye ngo niba mfashe hano, niba umuntu akweretse ngo iri nota akakubaza ngo iri ni irihe, uhita umenya ngo ni sol direct cyane, utagiye kubara ngo do re mi fa sol. No, ahubwo uhita umenya ngo iyo ni sol ufashe. Yakora hano ugahita umenya ngo ni do akozeho, yakora ugahita umenya ngo ni la direct, wagira ngo ugahita umenya ngo ni mi, yagira ugahita umenya ni re. Tugiye kubikora gute? Urabona groupe ya tubiri, groupe ya dutatu, groupe ya tubiri, groupe ya dutatu, groupe ya tubiri, groupe ya dutatu, gukomeza. Ugiye kuza kuri utu tubiri akabanziriza tubiri mbere yuko nyine utangira utu tubiri two hejuru, akari kubanza aha ngaha mbere ya tubiri ni do, akaraheruka tubiri hano ni mi. Ibyo bintu ubishyire mu mutwe. Iyi ni do, iyi ni mi. Urebeye kuki kuri utu tubiri, inyuma ya tubiri ni mi, imbere yatwo ni do, mo hagati ugahita umenya ngo harimo re kuko ni do re mi. Do re mi, ugahita umenya ngo iyi ni mi, iyi ni do. Hano hose arakubaza kuri iyi piano akakwereka akabanziriza tubiri, uhita umenya ko ari do, akaheruka uhita umenya ko ari mi. Ahantu hose kuri iyi piano iryo banga urarimenya. None nakubaza ko mo hagati yatwo umenye yuko ari re. None rero akarabanza kuri dutatu, akabanza kuri dutatu ni fa, ni fa kuko do re mi fa. Akarabanza itungane, akarabanza ni fa, akaraheruka dutatu ni si. Iyi ni fa, iyi ni si. Ibyo bimenye. Niba umaze kumenya yuko akabanza kuri tubiri ari do, agaheruka akaba ari mi, akarabanza kuri dutatu ni fa, akaheruka ni si. Ubwo turadusigaje amanota ngahe rero? Ayo mo hagati ya si na fa ni sol na la. Ibanza ni sol, iheruka ni la. Muri utu two hagati yize ebyiri maze kubereka, fa na si, iyi ni la, iyi ni sol, iyi ni sol, iyi ni la. Tumaze kumenya yuko akabanza ari do, agaheruka ari mi, mo hagati harimo re. Tumenye yuko akabanza kuri dutatu ari fa, agaheruka ni si, mo hagati harimo la na sol. Noneho rero iyo birangiye tuba dutangiye indi octave nyine, tuba tugeze kuri do yo hejuru. Ako kantu murakamenye. Ndagira ngo rero nkwibutse gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana amasomo ya piano step by step. Twari tutangiriye kuri step ya mbere, ku buryo umuntu noneho kuri step ya kabiri nzakubwira ngo inota rya do rigizwe na do na sol na mi, ugahita umenya kubifata direct. Iryo rero ni isomo rya kabiri. Rero ciao mwige neza, ndaje mu kanya ku isomo rya kabiri. Nyabona munyereka muri comment yuko mukurikiye, ubundi dukomeze.